Ngatho muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Fans a Keziah wa Kiroko ni makoretwo makimonia wendo munene makiria kuma riria agikorirwo agitigana na wira wake wa kuhost show ya TV kuria gwa Kameme TV, na maita kwa maita ni makoretwo makimuikiria ihoya akorwo agicokereria TV ni muthenya wa umuthi. Kiroko kia umuthi DJ Covenant ni akorwo akianirira ndeto cia canjamura fans a Keziah wa Kiroko na njira mwanya muno thutha wa ndeto ati Keziah agukorwo ari the next guest host besides DJ Covenant Sunday yukite kana kiumia giukite thini wa show ya Rurumuka. Inoro gwa kahinda riu ikoretwo igiethana na muhiki uria ungihuri iratu ciagitigirwo o uguo ni Helen Muthoni uria watigire wira wa kuhost show iyo mwaka muhituku ugikinya muthia. This is a photo area DJ Covenant ashia nenda-ini ciake cia ukinyaniria ikionekana iri an old photo ya Keziah wa Kiroko, na ni kuona fans ni mahota kuguess mundu ni Keziah niho maike ihoya kuri Inoro ukinya thabari ino ya gwethana na host muisho na kuhe Keziah wa Kiroko a permanent position ya gukorwo akihost show ino ya Rurumuka makire na DJ Covenant. Oroho Keziah wa Kiroko ni atiga fans ake macajamukite na angi makigegete muno thutha wake gukorwo akionania gabica gaka karia kairetu gake kamwandikire ta marima watho ma kuingira bedroom yake, na kiria gigikorwo gikigegia followers na fans a Keziah wa Kiroko guku nenda-ini ni githungu kiria kairetu gaka gakiandikite in this photo iria Keziah agikorwo agishare. Aingi makiuga ati ona kare na miaka minini kana ona kare kairetu kanini kena githungu kiria o marafatara gukorwo magietha dictionary niguo mahote gukorwo understand kiria kirathie na mbere. Tugukinyia ndeto icio hau, make sure no turn on your notification or subscribe niguo hingo ciothe ukamukira video citu.